tuh we kekini rebut gae uling cenik antek kayang ketuwo kekini rebut tuh kekini sada uling maro nungin apa mulan antek kepungala pondesan teh nadi jelemu nulungin dan bola di tipis saya pegrayang ke mata nih tadi sempet tipis mungkin bapo manuturang abang pedang men kedidi ini gendang gending kesan mau otak jadi jelemu kesuling maro mulo kacang ngalap sinyo makenek jadi jelemu men tolen jauh bocok kejap mai nawang ini bojog harus tibo kreu aja men bapaknya sing dulung no nyaman ngalap kacang mana ada boj ini kalau di upatok aja bapak ngomong jak mulan jak atuk sini ada si bapan sini men kejip mai men tolen jauh anak jarang apa mau pernah jaran tuh kepedag lo nang tinggal jawab kok mau bau ya di ngajak aku mau tuh wesing elo naci oh itu galak-galak inguk mana wengengang meninguk sini ngangang munyin we kalebay ban sini we ko inguk ngangang cinan dini klik matan sini tar bosok lem mau bau wah di budi ini aja tinggal tengah ada pe magayu matan sini mai pengalu ka kolon sini jak pipis kowe mulan didiam mulo didian ngalap didian dong kene olan sini dari jelemu saja maru sudah lapak kacang ngelek tunun ci kacang sange misi minum tua di sini lut ni naik ide saya sini belorang tuh panik gitu pegui itu kan ketarang di balik kacang minum zaman lut dong bang opak tuh opak sini galengan patok atau HP kan kebalik tadi kita ngomong nah gue nelu sengide nih kacang gue lah mbak kalau jembung gue nih tuh ke pandakmu, saya bulan lah.